Aha kua hipa te whāra mai te ru whenua nui, kua kore tonu e tai atu ngā kaimahi o ngā tarika wanatanga Māori. E toru ngā wāhi mahi kua whakatauhia he mōrearea rawa, no reira etahi whare kei turakihia, etahi kei te tāria kia whakaitia te hoki atu. Aneia Eruera Rerekura. Kei te rā uitia tonutia e te i o ngā ware ki te pokapū o te Wanganui Ātara. Ko te ware o te puni kōkiri, tētei ua ware, ia ua pāngia kinotia e te ru wenua. There is some mostly superficial damage to the top 3 floors of our building, as well as quite a lot of mess up there, so we're addressing that at the moment. Kua pāngia oki e tai atu tari Māori e te ru wenua. We have 320 kaimai in Te Puni Kōkiri House. Some of those are from Te Māngai Pāo, Te Matatini and Ministry of Primary Industries, as well as Te Puni Kōkiri staff. On those 3 affected floors, there were 92 personnel. Ko te mai whakapōrearea aru au moko e are tonu ana te mai a Te Puni Kōkiri. Yes, we've had people working from home. We've had a small group of skeleton staff working on urgent work during this week under some quite strict health and safety guidance and guidelines. And of course, part of what we're doing is that we have regional staff as well who are now deployed as part of the emergency response effort. Kei te maita i Te Puni Kōkiri me te rākau whakamarumaru. We've also worked with Civil Defence to develop a marae emergency preparedness toolkit. We'll be doing some more work over the next few weeks to ensure, particularly in the Greater Wellington region and Taui'u and down closer to Kaikoura, that marae have got these available. Koe nei te ware o te taurewiri te reo Māori, kei te papa te kaumātai tō rātou tari, i rā uitia te ware i te rā ina. I oi kaore no kia mōio, a ia ka puare mai te ware, ke oki mai ai ngā kaimai. Ei tā Grenell ko te tūmanako, ei te rā ina ka oki mai ngā kaimai. Ei tāna, ko tō rātou mai tuatai e tuku karakia. Iru e Rerekura, te karere.